Good evening, everyone. Good evening. Ngasi ma'am ngarangi hogi option and features and option ki continue torok po inako. Ngara khoi kanoga delta ga gamma ga di yengre ko. Ado khoi atopa kana su walhuri ga su ngasi sei khar su thengre ai thabak athin bam dagi ko. Ma'am ga su ngasi discussion tawmina su phangdre. Ado ai ngakang matam se kai thoga ko option the trade tawbuda adi hen better oiba ko mayam na hedging haina ba ma hedging je kadi no khangmina si adu akoina hedging se kai dobagi tawdino haiba ko hedging tawda su koi option da dum trade tawba yai natra the hedging tawdana akoina adi trade tawba se safe oiba oidaba haiba khanom se lai ko ma adu ngasai akoina safe oibo oidaba se la kanda ko khoina khana jing minasi akoina buyer oina trade tawra kanda kai dawe khogi buyer oina trade taw kanda agi maximum risk se whole premium do agi maximum risk ne haigare natra sidagi se aduga buyer oina khoin trade tawba matam da agi reward se unlimited ne haigo adu kanam ta ngasi bawda unlimited reward lobo mi se yaudari ko aduga aina profit lobo ya se kadai deno agi trend chumma kanda up trend dai changi khalasi agi up trend dai profit logani natra aduga down trend cha khare khaloi loss ne ko atopa madana market to sideways da selagan laigere khalasi adu su agi loss ne yai ko ma adu seller da magi maximum risk se unlimited ni hare kari gi no mana sales tawraga changu matamda seller oini entry tawu matamda mana invest tawriba amount dem sawi da the maximum reward ko limited oi hare ko atai uptrend hadi asai market na trend se chummaga uptrend jaka gati magi loss ne aduga magi profit krai deno down trend aduga sideways da my profit nim hare ko hadi buyer duna lai dai bedugi opposite direction da lagadi magi profit ne natraga sideways alaga su seller gi profit ne adu high point ani sida khon je kanda sigi condition sida jenga gadi kanana hena pai buyer ne na pai hairani to limited risk ni unlimited profit ni ko reward ni seller gi da unlimited risk sabam jawri profit ne limited oi bam jawri ko adu makha gi karo sida jenga gadi seller ni hena pai mu haire ko adu de koi seller na pharira buyer na pharira haiba malai question si ko the seller na phaba buyer na phaba haiba lakpagi matang gida khoni jengma jai se kaino seller na phagira buyer na phagira phaning ma pharo ko ai se seller su buyer su oiraga pull up entry to bo yabagi chance de leibra sine derivative market se ai sina ai entry se tawbase sisidai seller su oiba aduga buyer su oiba adi buy su tawba sell su tawba animak tawraga entry tawba yabra sini ko hari basi condition se koina intraday da koina equity da intraday tawba matam da di yate ko equity da ine SBI da intraday tawre khalasi aina market se down la ya hina sell tawraga entry tawre khalasi hore mo up la ku matam da yimu ko profit se lawnaba up tra su am entry tawsiluraga di hanagi sell tawraga lai duga hogi buy tawraga sangai duga ani do punsinara kanda no oigrani nata trade am mapung pharaga trade exit oigrani ko adu akhon option da natraga feature da di hairiba kino se oithokpa yai ko kamaino oithokpa yabano hai kanda first one do khoi ging minasi market se up trend de lai ko up trend de lai market se na up trend de la ko matam da ai ne entry tawge khalese kadai di entry tawge khalase call da ko call option da isi entry tawge khalasi call option da entry tawre aina khalese kaina market se up ta chaturi haibani horen ke guma down chakhadi kana gi loss na aigi loss ne ko adu di haibe loss sida ge kan ge haire gadi ai ke dawni ko sigi condition sida kari la ke kanda hedging ha si lai hedge tawu se ko hedge tawu mayam ne hedging ha je ge shunate akoina ye
ꯑꯩꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯒꯤ 4 wheeler 2 wheeler ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯑꯩ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯋꯤꯗꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯣꯛꯀꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯇꯣ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯆꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ insurance company duna cover tauba yai haibai kaigumbe accident thokidragadi ko aina piriba premium do mangduni natra ko paisa khardi mangduni aduga kaigumbe accident thokana gari se asok apan tawragadi ai paisa kitang pigibaduna asa ai kano se hengalakuni yani ko me sain tawraga khona derivative market tasu hedging haibam lego hedge tawba haina koi ki derivative market ta khona hedge tawba se karino hagadi hojike ina sida hayo the market se up trend la ka do mali haina ina soi sida call the entry tawsile khala si ce da ko ce de entry tawsilo re duga soi bo karamaga ko tagare ba market se ai loss ta le hori ko sida ai loss oidana ba ai ke doge kada aina call da ama buy tawre khala si somda ko ce da su sell taw sida ce da su ce da buy tawrage entry tawdini aduga ce da sell tawraga su entry tawdini adu hojike ina equity gi khoi gi intraday da ina SBI da ko SBI da ina sell hana tawraga amu again buy amu entry changsi nuraga di ko asagi agi trade to complete oraga trade exit oyi haibni option da di haibasi kamani exit oyi dei no ce laini ce sell tawdini ko sidi exit oyi dra haibu question ama ko gi yam chawbu question big question ama laina tra sigi big question se kai no harigadi option da di ko gi strike price me ama leidi na tra option da ko gi strike price ama me ama leidi 18000 ko 18000 sida ina buy tawre khalla se ce sida option 18000 ki ce sida ina buy tawre khalla se magi premium se 100 and lower se suppose ko adoi tadi ai ke do bajai 18200 soi dai sell taw ya gani to ce da sem adu ngasai ne leiba strike price to the 18000 ni hojik sell taw isina 18200 ni adu de sida di trade to exit to roi natra kaigino strike price mana de aigi asagi instrument do mana de instrument se mana da ni magi premium sida 100 ore sigi premium sida suppose 50 ne lower se ko sida ina mula ke se kaino ai sida 100 rupees ta ko 100 rupees ta asagi aigi sigi option gi instrument se lower khala se aduga 50 rupees ta sigi se aino mu sell tawre khala se adudi aigi hoji lairiba ina lawriba risk kyano harigadi 100 minus 50 dadi aigi risk se ko equal to 50 risk sam lawrga chali ko sige risk ai handhanna basu honaga dawuni ko sige risk se kamaina handhangani harigadi masai na sida 100 piba kanoma lot ama buy tawre khala se ko 50 piba lot ama ina sell tawragadi quantity yenga kanda sidai loss oiriba ko adudi 50 piba nataba 50 piba se sida ina lot ani sell tawragadi ko 50 plus 100 orani adudi sidu 100 lagadi aigi risk se kharma khairi handagrane bhaidi 0 ogini ko ado khona sigi magi premium chap manaba 100 ka 50 ga se ay amma matam na sumung phangbang moi ko ado yari makai naksin na ba ai de ai risk se khara anemba thira ga koina trade taw godam ne ko okay sida ko option da di koina hedge taw ba yare hare hedging taw ko option da di koina hedging taw ba yare hare aduga future da di kamani hedging taw dino future da ko future da kamani hedging taw dino di SBI gi feature hare koina natra SBI gi feature ha kan lai se kaino
मैम से है खंगी SBI की फीचर है स्टॉक प्राइस लेते मादी जस्ट SBI फीचर जनवरी SBI फीचर फेब्रुआरी ने लेबनी को अदोनी SBI की फीचर से ट्रेड है हेजिंग तौगे है तौदुसे करीनो है SBI की फीचर से बाई तौरे खलसे बाई तौरीसे करीगिनो बाई तौरीसे कईगिनो SBI से अप लाकदौरी है बाई तौबनी को डाउन चखदी डाउन चखगदी लॉस होइदिनी को डाउन लाको मतमदा सिदा सपोर्ट पीनेबा कोई ngak पीनेबा अमदा का ओइरि अदो SBI की फीचर बाई तौरगे SBI की फीचर में सेल तौबगे चांस दुदी सिददी लेते को हाइदि ऑप्शन दौना स्टॉक प्राइस डिफरेंट स्टॉक प्राइस हाइदि मागी ऑप्शन की खोगी इंस्ट्रूमेंट को दोइना डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में आम लेते बनिना को अदो सिददी अखोइना करी तौब ताई हरकांदा असैगी अइना फीचर द को अइना फीचर द हेड्स तौगे हारिगदी अइ कैदौनी हारिगदी मार्केट अप चलक मतम द फीचर द बाई तौरगा लाए खलसी को बाई तौरगा होरेन डाउन तौरक मतम ददी अइ कनाना ngakpino अइ से कनाना ngakpidोइन हरकांदा अइना ऑप्शन द चंगगा सेम अंडरलाइंग एसेट तो अदुगी ऑप्शन की पुट अमन लेरगा थंबियो बाई तौरगा ज्ञान ताई को मैम अइना फीचर द चंगिसे करिगिनो आफ्टर लागदी हैना चंगबनी होरेन डाउन द लागदी कनाना ngakpidोइनो कनाना सपोर्ट पिरक्तिनो हारेगदी सिदा को पुट ऑप्शन नंबर सिदा बाई तौबियो है पुट ऑप्शन नंबर बाई तौसे अदु होरेगदी आइगी कनो से अखोगी हेज तौबगी कनो से पूरा कंप्लीट होइरनी अब त चले को आई सिदगी फीचर बाई सिदगी आइगी प्रॉफिट लाखोगी चांस लेगनी अदुगा डाउन द लाए पुल ऑप्शन सिना ngaktoini को ओके अदुदी सिदा मुका मुलाए ओजादुदी सिदा अब तिगसु लेरे डाउन गिसु कनो तौरे अदुदी आइगी मार्केट से कइनो सोमदा चलगना सिदा हेंगलानी सिदा चलगना सिदा हेंगलानी कदाइदा प्रॉफिट लाक्तिनो सेम लेरनी हाइबा क्वेश्चन अमसु मुलाए चुम्मी को सेम ओइदिनी सिगे सेम की हाइदि क्वेश्चन से लाकान सिदा खोइना मु उइसिना करिनो हारगदी को खोइने हेड्स तव मतम दने खोइने हेजिंग तव मतम सिदा करी लगे कांदा आइगी रेंज अम लेगनी को हाइदि बसिगी रेंज है सिगी मनुंग सिदा को आइगी करी लेगनी नो प्रॉफिट को हाइदि नो प्रॉफिट and no loss हाइबा जोन हमसु लेरिबा no profit and no loss zone हाइबा हमसु लेरिबा अदुगा आइगी प्रॉफिट खक्तंग फंगबा याबगी जोन हमसु लेरिबा अतोपमना आइगी लॉस की जोन हमसु लेरिबा को कोइ कनो सिदागा हेजिंग द अदि हेजिंग सिदा मो लाइसे आइगी मसाइगी प्रॉफिट से लिमिटेड होइबा कइगुम आइगी हेजिंग की कैलकुलेशन तौरकांदा आइगी प्रॉफिट से 1000 ने हने लोगरे को 1000 सिदगी हेना फंगरोय को मैक्सिमम प्रॉफिट से 1000 ने हागदी 1000 दगी हेना फंगरोय आइगी मैक्सिमम लॉस से 1000 ने हने लोरसे 1000 दगी हेना लॉस ओइररोय एक्सपायरी डे बॉयना थंगरगसु याको सुगुंबा कानब मयाम मा खोगी हेजिंग सिदा लेरि को अदु मसागी खोइना सिदा खंगिसिना कइनो हाइरिबसिगी हेजिंग से कोई जेरोदा अकाउंट चंगगा कदाइदगी कमाइन तौरगा लौदिनो को ओदाना दे हाइबिरे अप ट्रेंड चलगदी बाय अमगा कनो अमगा सेल अमगा लेइरगा यारे हैन बाय अमगा सेल अमगे एंट्री तौरगा यारे हरे नत्रा अप ट्रेंड मार्केट से सतौरे हाइरगदी कोई को कोलगी को कोल स्प्लिट तब जाए नत्रगना डाउन ट्रेंड लाखदर हगदी पुट की स्प्लिट तब जाए कोल अमा बाई तब कोल अमा सेल तब जाए को अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को साइडवेज लागदे क्रम तौदिनुम को साइडवेज लाका नसु मखन कन लेरि को हेजिंग
sideways लाकान दा कोई ना पाई बुझा बसे कई के नो हारे गदी first one दा कोई ना खंडू जे market से sideways दिसले अदुगो market से ngasi से कदा वैद नो मा amna चोबो big move में लाके दौड़े down तो बे जाई up तो बे जाई कदम दनो इदी खंगदरे बको सी मतंग सिदा कोई Straddle गाइने लेको तोंगान बा hedge की just ngasi दे मागी फाउंडेशन द सुम हाइबनी hedging की का सी मतंग सिदा कोई call amma leisin ba yai put amma su leisin ba yai ka call amma leisin ba yai dugo put amma su leisin ba yai ade call am su lai put am su lai sina haigal la ko matam da sida paisa mangani sina tara ko matam da sida paisa mangani adu di koi gi hansina ga haibe tere mere tare haibe du ni atra kadai de profit phang dino sumi ko kadai de profit phang dino adu profit phangani kadai de phang dino hai kan da ngasai na call the 20 people mulai rekhalasi put the 20 people mulai rekhalasi 20 sina haigala kanda 100 jogore ko 20 sina haigala ga 100 jogore 20 sina down taro kanda si pura 0 oigadra oiroi rupa ani humde lai rekhalasi okay natraso si 20 sima pull up mangare khalasi som the call the 100 phangduri 100 phangudina si 20 se minus to bigger di ingom da kan kan lai do 80 ni 80 bong ni ngasai 20 le de de agi profit to kya ni 60 ko hadi 20 dagi na 100 for move to matam da ingom da lang to profit to 80 rupees ni sumi ko som na kan da put dai 20 em loss oi gare bon ni adu di ani se minus plus minus to kan da agi lem hu du se kya no 60 ni 60 se agi kadi oi dino profit oi dino yani ko mya chini ko hedging ai cha okay aduna sida thoidong na confusion to biru gano mathalom na ka graga di p da mangani mathuk makharam na kumba gana c da mangani na ko adu sigi hedging sida di ai no ji haido market ki big move from som da natraga som da lak tu re haiba gi ingom da haibe char akhom khangum lai radi I think asigi market tu jo move to khangum din tra ada jo gare numini ni humi chaka da move to ko numini humi mai na chaka da move to asi dum ngarang ngasi itu loisin gare ba pulo yani ko me ado ako na sigi hedging gi ko hai ri ba me am je odana de dum sin de panghai da hai re ko khoi karai da kamai to le yeng di no yeng ba ya ba mafam nei bra ai ne hedge se lo ra kan da hedging se hana semaga hana calculation kamai to di no ko ade de khoi gi profit na kyam oi di no loss na kyam oi di no ga hai ba si ka calculator lai bra ko ai di Zerodha da so khoi na brokerage kano jeng broker sa jeng na calculator lai Greek kit kano jeng na calculator lai sumaina sil su lai bra hai bne ko sida de calculator khakta na te ko hedging gi oina Zerodha gi da yamna phajaba feature ma yauri ko hai riba feature se koi jeng mina si ko hai ba feature se kai no hai kan da Zerodha da koi changsin la kan sida order yauri ko okay sigi order sida sangaga basket ta changbi order sangaga basket ta changbi si ko hanan ai gi no myam ma le na me muthaki ko order ta sange aduga basket ta sanga ba matung sida ko ai new basket ama form doge new basket say just nifty 50 hai ga tholage ko sile sidai hedging semak tuine ko myam sidai ni hedging semak tuise ngasai gi new basket sidai sang sile basket ki menung sidai ne la ka da huji 17900 hai lage ko hayeng se market se down se pai up se pai have gi hope sida I think arang su ngasi su continue down ne ko adu khogi 11 nama ko magi retracement lo ya bagi 11 nama da ngasi tasti tawgre do tas taru putu matung ina hayeng se koi up ta singkhala kan da khogi hayeng closing day ne hayeng closing day se hayeng upload na ka khalaga closing pi ba yai ga hana khalaga di ko si ama koi sell tawrok si buy taw si ko si se buy tawre ko buy quantity se he kan lo roge
200 कुम लौरगे ओके 200 लौरगे को अदुगा मार्केट की प्राइस तुम लौरसी को मार्केट की प्राइस अइना मासे बाय तब मतमदा अइना 200 क्वांटिटी बाय तब मतमदा मासे सखै पैसा क्यानो 18330 नि को ओके अदुदि ngसाइना हाइबदो सिदगी 200 मु हेंगला कांदा सेल तौसी हाइबने difference को अदुदि 18100 जिंगसी को 18100 सी से ममन क्या लेबनो लुपा 30 खतंग लेको सिदि ममन से हम कन्ना खेना मन गरे रिस्क से खरा वांगनी को अदु कोई अदु खितंग हंदनगा अदु यंगसी 18000 050 18050 से लवर से सिदा को सिसु 22 खतंग ले हम खेना रे को अदु सिदा ई क्वांटिटी से खरे यामना यंगसे ngसाइगी अइना सिदा लाइगे से 200 नि नत्रा सिदा सोई 200 खतंग लोअर से बहाना को प्रॉब्लम गुम इशू गुम खरे जिंग से बसा बाय नते को इन तौ से सेल तौ गदोबनी मैम बाय तौ गदोब नते को 18000 नत्रगे 18000 सुम लोअर से कैलकुलेशन नुंगाइने बगी को 18000 से कई दौरे सेल तौरे खलसे 18000 से सेल तौरे कया 200 क्वांटिटी ए सेल तौरे अदो सिदा यामने नुंगाइबा कनोम सु लेरे खोना 18000 सी से को 200 क्वांटिटी इन सेल तौबा मतमदा सिदा लाई से क्यानो यंबियो अंगुम ले सके दो इमरजेंसी 4 लाख को 741 को नत्रा सी आई सेल तौरग से पी दुइनी अदुबो आई हेजिंग तौरग लाकपनी ना सी पुलअप से आई पी रोय को खोगी सेबी की रुन की मतुंगिना ब्रोकर सिंगसिना कैदौ गए कांदा कोइना बैगुंबाई हेजिंग तौरग ट्रेड तौरग दी खोगी मार्जिन से यामना हंधना हाइदि मोइना लिवरेजिंग से फजना तौबी को सेबी की रुन की मतुंगिना तौरपनि को अदे सिदा माना लिवरेजिंग चाउना पीरे से करिगिनो मु हाइरगदि खोनि हेजिंग गुम तौबो सिदा दे रिस्क याम नेमे अदुगिनि को अदो इसे एड तौसिलजिंग से लेजे 4 लाख ने अदुगा हाना ने 18000 अम लेरे 4 लाख यानी 18000 तागदम नेट्रा अनि से पुलप को एड तौसिन से क्या ताबे यंगसे क्या तागे यंगो 83000 खतंग तारे बिसिन अदुदि 83000 सिना ट्रेड तौबो यारे को ओके 83000 सिना आई ट्रेड तौबो यारे को अदु सिगे ट्रेड से आई तौबो मतमदा आई मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस कया ओगे हिनसि को सिदा लाक्सी एनालाइसिस मथादि जाविसे एनालाइज बास्केट ऑन सेंसिबल को सिदा संबिसे हजिकी अखोइना सेंगिबा हेड्स ता दु तौबो मतमदा आई मैक्सिमम प्रॉफिट 9000 मैक्सिमम लॉस 10000 अदुदे सी हेसे तौबो याब्रा मांगवनी हेले नत्रा तोंगबदी तोंगबना वाले काना देगा ओके काना द्रदि सिजे लौथोक्सि को ओके अदुदे सिदा असागी खोगी सेल सि लौथोगम यंगसि सेल सि लौथो कांदा ngसाय खोइना बायर दि मागी प्रॉफिट से अनलिमिटेड होय अदुगा लॉस ना लिमिटेड होय हे चुमबरी यंगो मैक्सिमम लॉस 18330 नि ngसाय खोइना लेबदा पीगिबा पैसा दुने अदुगा मैक्सिमम प्रॉफिट ना अनलिमिटेड ने को सिसिनि को अदु सिगी लॉस से हम चावै नत्रा आइना पुथोकि पैसा से पुला मांगबो याबगी चांस लैब को से ई पामदे सि तोसे को अदु जे सिदा हेड से जानब सेमचे को आइना हेड से जानब सेमगदी सिदा लागतु से ngसाइगी सिदा 200 क्वांटिटी लोबनि नत्रा 200 क्वांटिटी लोबने अदुगा मागी प्राइस ना 91 ने अदु हजे ना 18000 की सीई से इना सेल तौरे
18,000 सी से सेल तौर मागी ममन से क्या 37 खतनेबको अदुति ngसाई आदै दुदी 91 ने हाइपे चौरक माना हंगाई सिदा 400 क्वांटिटी हापसिन बिरो 400 क्वांटिटी याई का 400 क्वांटिटी हापसिले 400 का क्वांटिटी हापसिलो को सिदा 8 लाख नि तादि से का ngसाई सिदा 18 नम लेरे का मादुम एडजस्ट तौनगिनी का हजि ताइ से क्या नो 4,55,599 ओके सिगे ट्रेस से कोई मुझे मिले सिसिन संग को कमाई तो गए हजु लाई से मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड लाख है मैक्सिमम प्रॉफिट 16,000 करिगिनो है गदि अगी सेल्स दा इना 400 क्वांटिटी सेल्स तौरी या का अदुगिनी अदुदि कोई कदौ जाय सिगे ट्रेस से तौदबन हेन फरे अदुदि हजु कदौदिनो क्वांटिटी मसिंग चेक तौबिरो इन बाय द क्वांटिटी 200 खतने सेल्स द क्वांटिटी 400 निबा को सिन मरम वरे कांदा सोम द हाई द पने मैक्सिमम अन द को ओके लॉस से अनलिमिटेड है ओके अदुगा अगी मार्जिन से सु याम चाउरी हजि मार्जिन से सु हंदब द का ओइरी अदुगा अगी लॉस न याम द प्रॉफिट न चाव पामे बई को अदोइता दे सी क्वांटिटी से हाइपेन मान हलक्सी को क्वांटिटी से हाइपेन चौरक पर मान हलगे हारगदि अइना मुन लाफिसे कोल द खर लापना को बाय तौसिन से को कदा वजे तव जाय 18,000 को 200 सॉरी द क्या मुले गे यंगसी को 18,200 सिदि ओके आई एक्सपायरी नमी ओनरे को 18,200 सिदा यंगसी को रुपा मरी खपी को रुपा मरी पी बसे इक्वल माय क्वांटिटी से 200 हापसिलसे ओके सिदा हम नुंगाइबा कनोम लाकनी को सिदा ना हापसिन से रुपा 9,700 खतनी नत्रा 9,700 खतनी अइना खरे हेन हापसिन गेसु यागने 300 को हापसिलगे यंगसी करी हारे के यंगसी को 9,300 खतनी कनो से होजि कनो 1,455 प्लस तौसलक दिने बसिदा सिदा प्लस तौसलक मतलब से की मार्जिन से कमाइने चेंज तौ ये यंगसी को इने से एड तौसले मार्जिन दो हानगी नोदे चेंज तौ के बे लाख मरी ओरम मदे गजि लाम खाइ दो गरे अदु रिक्वायर मार्जिन ददी लाख मरी गा लिसिंग 100 मथु लेरि बो हजे से को सिसो कोई हंदन बे आइबो ये हंदन बे आई कमाइने हंदन गने कांदा अकोइ नै हेजिंग तौरगा संगे हारिगदि फास्ट बाय तौगदौरि बसिंग से सिना हानन मथक्ता मागी सीक्वेंस अम लेगनि को प्रायोरिटी अम बाय ना हना तौबा अदुगा सेल न कोन को सुमाइने लागदि ngसागी लाख मरी गी रिक्वायर्ड मार्जिन दो लाख अमग लिसिंग 5 हंदगरे नत्रा आइगे दका ओबे अमाउंट सिसिनि सिगी हेजिंग सिदा अमुक मखोइ जी यंग से एनालाइज तौरगा को प्रॉफिट एंड लॉस कमाइ तौगेन को हजिति प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हारे लॉस न 24,000 माइनस हारे को करिगिनो सिदा मो प्रॉफिट अनलिमिटेड हाजि लैसे ngसागी अइना सिदा कनदि हंजिलु बैने मसिंग हंजिलु बगी सुमाइना मयाम मखोइ सेमदोक सेमजिन तौरगा एक्सेल फाइंडर कैलकुलेशन हाना तौथोगा को अदैदि खोगी मार्केट ते संगगा को सी एडिट तौथोसी हजिके इन 300 लौगी बदो सिदैदो को सुंबा मयाम ऑथो ऑनजिन तौरकांदा कनो थि याई को 200 ऑनथोसी को सिमोन थोसी 200 ऑनथो कांदा अमु यंगसी एनालिसिस कदाय बोले लेबनो हैना को हंदकति लॉस ने हेना यामी बो हजिसु लॉस ने हेना यामी अदुगा कनो नो वालिब ये को लॉस ने हेली सेमस नो वालिब अदु देखो सिदा मु लाक्सी सिगी कनो से कोई कनो से याद्रे ने लोवर से 18,000 की जगह सिदा 18,000 कम 18,000 050 गुम से सेल तौरगा मु यंगसि या कमया ओहो पी नते सी 18,050 से आई सेल तौरगा मु यंगसि सेल तौरगा
this is sell tawre quantity kya sell to dise 400 200 400 lo 200 lo sidai do okay 200 ni de 400 lo do ko 400 okay sitok sile ko magi sarok pa price ti sa manari ko amuko yeng si analyze to okay handakti maximum profit 19,000 hare 19,500 maximum profit aduga maximum loss 10,500 okay si jawarti kitang haidi kitang yare na trate to no kan trate to ko smaina tawruga khoina hedging che semgani ko adu sibaw su hoje su yadaba kan leiri ko sidai su kitang su hendokhi ba ju yabagi chance su leiri aide si sidai na sige sell se ko 18,000 kan sidai na loba simu muthatsi amka jingsi 18,100 sidai sell se lowre khalase si sidai na sell lowre quantity se hojiki oina sagi 400 se lowre khalasi ko pishadiam khenarani ko 400 se lowre sell dane quantity manare aduga analyze tawrasi ndakdi 25,000 agi profit ore 14,000 agi loss ne yai ko ma'am okay spend tawraga khoina hedging se semba yai ko aduga sidagi hena koi hanjin sida sema ga try to yai ko sigi kano se suppose ina quantity ji hengel hale khalasi ko sida I quantity se suppose 600 lo re khalasi to 600 quantity low with the sea lag manga jogore natra adudi ai kano se kadai da hapsin bayai sigi khara ohong mute jangsin laga sida 400 hapsin le khalasi adoidi 2,30,000 da mu ko nagare ko analyze mu to jingsi ko sidana ai profit 27 aduga loss 12,920 yai ko ma'am khoina sain tawraga hedging se fam phajaba ai strategy se semaga ai trade tawba yai aina suppose aina sigi hedging se yare khalase yare kan sida aina sida trade tawge hairagadi ko today na trade tawge hairagadi ai kadodino sida execute tawgani execute tawba matam da si one time da pull up execute tawgurani ko one time da execute tawgurani one time they execute tawgrani aduga horena ina exit tawba matam dasu one time they exit tawdini yani ko okay aduga ngasai khoina feature ga option ga haibda adu su yengse ko feature ga option ga kamai tawbna suppose aina sida khogi nifty rate hairage nifty gi feature ko nifty feature February gi aina buy tawre 50 quantity ko 50 quantity chai February gi chai buy tawre overnight kai ko hasen matam da sida thore se kya no agi price ji gi do 1 lakhs ko 13,000 sumbro 11 lakhs oh okay 1 lakhs on gare ko 1 lakhs 6,000 sida on gare ko ado se ina trade tawdi yare ko ado agi hedge tawge haragadi sida ida ka oise kaino kom nifty gi kano sida hoji ki strike price se kyano ko hoji le se 18,000 hara se ama tara sali sing tara 18,000 February gi PE se sima buy tawga hapsin ko buy tawba yengo sida kamai tawge amount hande ga se ubra me aigi required margin de leire su aigi amount di 43 choi dai hedge han hedge taw yagre sine mathak thangamagadi aigi hedge masai option gi leire sine mathak thangagadi 43 de loina yagre hedge taw ko feature na mathak thanguragadi aigi margin se khara chawe ko adu ngasai gi sigi kano sida khona feature sen makha thange soina tre se tawre khalasi aigi profit and loss jing si usida ko
profit and the loss kamaina lake yengsi ko sum just knowledge ki oina khangjin je haimni ko in haise ko maximum profit se unlimited oi basida aduga gi maximum loss se 20,000 dagi hena mang he yani ko ma masage ina keno se tawrok matam da feature da trade tawrakan da ina ingom de chatu be amount se lot amada 1 lakh mathak tani 1 lakh mathak te ina kano lawrak pa hai se yam chauna mang pha ya ba gi kano su lei adugo hojik si daina sana ina feature du su trade tawge adugo kano su tawge hane la agadi ko ingom da mang wa yai se kaino agadi thoidongna mangningai oidare ba ai kano chumbi ba okay ko ai amkum han check tawrake haidi aina trade se changdringai da ai se kaya ba mang dino haido sida la ne ba ko break even at expiry ko hai sida nangi 18,400 swai sida expiry pirigadi hai ba kano ni ba lai nangi somda chadi ba makhai gi nangi profit ne aduga sidagi haidra ka da ai loss ne ko dema point nan piri se adu ai sim ko mu ban tawge aduga si check on to my price and pick ne lai se kai no chumba ma ko 24 and 18 ko adu si kitang handra ga sumu si jingsi 18,000 18,000 higher no jingsi lai ba price lower si 17,800 kumba okay ai kano do ped mathak ni na 18,000 200 300 kumba lower yeng asi khara high get lag mathak ta ko aduga February bye okay okay 12,000 khatang loss hoy ko hojik me yai ko unlimited profit ne aduga 12,000 loss ne okay kamaina na handrai se asai na si se khar in the money de lawrok pai ni ko amuka mu dok thok si ko maman khara jam da sinu kai su kai de natra 18,000 600 lawre khalasi 18,600 lawre khalasi kadai da February gi pe ko ai si se buy tawre ko si lai okay 54 mathada ka khale maman khara yam khale natra 36 lai 54 sida de ni analysis taw matam da hojik se ai mangwa ya ba tongba ya ba se kyam oirage yenga se minus 7,000 khatang ai loss oire bo sikti aina feature da trade taw matam da ai profit unlimited oirani aduga aina loss oiraga na minus 7,423 haidi aina trade se changdrigi matam da ko ai se minus 7,423 dagi hena ngasi se loss oiroi haina khanga ai se trade changaga di ko haidi aina sibo mang bujai sibo tong bujai hai se khanga changa bani natra adu masi adum haidi kana ne khale to budu fan da kawai ko ai ngomda fan leiba da kawai ko adu ai amuka su sigi na se kitang on tho su yenge 18,000 600 700 ko 800 kum below ragati sidadi amuka mu hena ai loss se handram gana ne khalle buy to gadam ne ko ai sell to singare sidana tawise kaino aina lowri se feature da low bani aduga ai insurance na kana na piba ko same underline asset sigi option ko aina feature se up trend da low bani adudi down trend da lagadi pe na nga halakpa aina feature se sell tawge haragadi ko up trend da lagadi call na andui ne bhai call na protect to halakani natraga put na protect to halak tine basigi feature gi hedging sida ya ko sigi analysis song to thoksi kyam ta ge yeng si hojik lupa lising mangaga saunga ga kuntra ka tane ngom de loss oi dis maximum agi loss se 5,530 dagi hena loss oi roi basigi head se aina to matam da yani ko myam and do to budi aina sigi head se kari lowino
market se up the lakani haibagi lobani ba kaiguma down chakhragadi si katang mangani ba ado hedge chain lo se kari thage na February gi ni ba February gi date 20 ga 7 da expiry okay sorry February gi date 20 ga 4 da expiry oi dini ba ko February gi date 24 bog da market se uplom da lakani hojik leini ba market ki price sidagi uplom da lakani haibagi aigi hope to go loina na aina sigi hedging se lowdini ba hedging se lowsilaga aina entry tawraga aina trade tawrako matamda aingom da loss oi duise maximum da 5530 kaktani ba ko adu aigi profit ti unlimited ni profit unlimited hairase kaino February gi date 24 bog da nifty si kadai da layu dinu khangdi ba ko nifty si na kaiguma 20000 jawguragadi ko hojik 18 gi sa de lebede nifty si na haigalaga 20000 jawguragadi aigi profit se 54000 muki chang da profit phangani nifty si na February da kaiguma ko hogi 19000 natra 19000 swai jaw bog da aigi profit se phajana phajari badu 22426 swai bo legani yani ko mem ado koi hedging to bojai to budu bunga si gi agi hedging class it is just id fundamental ni hai tare hedging haina soina masul lai haina mayam daina man de knowledge share towning buduni ko hedging si de hedging makhan mayam ma leiri ko just dugi marakta ge ina mayam da hai se ko ni hedging se derivative market cha kanda option da hedging to bojai future de hedging to bojai future de hedging to ge hairaga di aigi insurance oina nga ka dawriba hadi protect to birak tu se option na ko protect to gani karambo option no asagi same underlying asset to ga do fare de mem asidi swade lo silase du ngasidi discussion class to bongam gidre ko hayeng oina punna discussion class to winners. Thank you everyone.